Izložba slika nastalih na ovogodišnjoj likovnoj koloniji Panon postavljena je u galeriji Subotičkog otvorenog sveučilišta. Koloniju i izložbu organizira Hrvatska likovna udruga CroArt. Hrvatska likovna udruga CroArt jedna je od 3 organizatora likovne kolonije nazvane panonskim imenom i okuplja umjetnike iz Hrvatske, Mađarske i Srbije. Održava se početkom ljeta i govori o suglasju na prostoru gdje 3 naroda žive. Sve ostalo stvari tehnike i nadahnuća. Ove godine inspirisali su me divlji konji, nešto me privuklo, vjerovatno zato što puno putujem za Bosnu i tu nalazim tu neku satisfakciju, pogotovo što su u pitanju ferije, dođu ljetnje ili zimske i tad imam mogućnost da radim. Moje dragi kolege umetnike iz CroArta ili iz Belišća ili iz Hubarta, mislim da je motivisalo ono što je uvek, to je bogata priroda odakle dolaze. Svako nešto sa sobom nosi, svako u duši ima nešto što ga vuče, a to je ta neka tradicija. Mislim da svako od nas je doneo neku radost i ove godine na ovu Panon koloniju. Rad koji sam predstavila na ovogodišnjoj izložbi inspiriran je Suboticom, zove se Nostalgija i tu imamo prikaz ženske figure sa motivom Subotičke gradske kuće. Da, ovo je tehnika linoreza. Mnogi ljudi ne znaju šta je to, malo je komplikovan proces, treba da se ploča linoleuma izrezuje nožićima, onda se sa štamparskom bojom u posljednjim materijima to štampa i nakon toga dobijemo otisak koji možemo vidjeti. Ove je godine održan 11. saziv Panon kolonije. Na izložbi je prikazano 40 slika i dijela članova CroArta i gostiju iz Mađarske, članova Hrvatske udruge Belart iz Belišća te slikara iz Srbije. Svaka od ovih izloženih slika, eksponata, ima svoju ličnu priču, predstavljajući svakog autora ponaosob. Ovu koloniju i izložbu veže i spaja nit ljubavi prema umjetnosti, slikanju, razmjenjivanju iskustva, sklapanju novih prijateljstava i druženja umjetnika u Panonskoj ravnici iz 3 države i 3 udruge, stvarajući jednu panonsku priču. Pokazatelj jednog entuzijazma, jedne volje, jedne želje za stvaranjem nečega novog. I zato prije svega bih čestitao vama slikarima i naravno i onima koji se bave fotografijom ili skulpturom. Izložbu je otvorila predsjednica izvršnog odbora HNV-a Karolina Bašić. Ovom prigodom obratio se i konzul savjetnik u Subotici Zdravko Vincelj. U programu otvorenja sudjelovali su član književno-teatarskog kružoka HKC Bunjevačko kolo Zoltan Sić te orkestar Hrvatske glazbene udruge Festival bunjevačkih pisama pod ravnanjem Mire Temunović. Izložba se može pogledati do 30. prosinca.